akom na mo tete no mo tete akom no watumi ana mo tete akom no wa atwaman mu brother mi nsuro obia wo mo beto ye wa akom ni mu bra ye mfa akom ni ntumnika obedi di say akoye fanshi say na wo ye komfo na won tete akom say wuni aduru fanshi wunyi ni say we yaba magino menye nwie mfa nko foforo aba magino menwie mfa nko na yaboa wo no mano nipa nso nipa nwotwe eno nso sese kwa de ne obia ankura ekoba 30 akomfo tete akom wa Asante region wo say ye no omokasa ye no omokane ye no anka ye no omunyina be ko ba fo suma kwai no ni afa ye papa laja bas munyina ni anyina ye no omatena ase sai nipa na otete akom no ne master way obi ba no otete na koma wa start ne sai no kowie ne sai na nipa na wa kobo na tena sai no busum no de ma no ekwa be so no fa so kire busum no ekwa be so no fa so te busum na no ye ba ku mienu miensa na akura na o kire busum ne ma no ye kwata busum ne ba ni e be hwe na nya busum a ni abande wakom eti me de be ma konfo ya me hu ye hu a ni ye se konfo ya anye no se me hwe se we busum ma ya mitimi kasa no ma ya amamna mesuma ni suma ni bodua no bodua wa aka me de kire adasa bodua ni se ehwi no se ma afa na homa na chichiri nwi no na se nwi ni sani se awosu kobase ya wo boa wo ye dai mo konfo mi enu na mo sase mu di bom power to power fie konfo bia na akom emra ema no ho kwan se wotete akom ana na busum kura kan obi foforo a amamra ni amane be ne yeye sese akom tete no yeye ne yie ana se yese no tete atempon no na yato atwene abefa ene namafo ekwan so ana wanyina keka bumu a edi oye ne kese ese yakom no ene ohun se akomfowa bi kura nam ho a ohun body na utimu se da bi we di enuro enyinimu ne farba ne sen na de kura ene ebeye de asi ano kwan a ebeboa ama akomtete tete de no yebesa akomu ama afei yahye emu ekena ensem wanyina ene afoforo ana mabobo ne se kufu na mene komfo yaw the red and white powers asoma so nkwanta eba abedi emu nkomo se de wonsu benya bie de abobra no ama bibia timi akonkan na ansa na no the bitters of the moment asridie bitters no when eye bitters mukin kom when ni bitters na be ma asabe yaburu wabo adabridwo ebi ka wano a ene ugina so se kirebe wo beko awura me afro se mewura pebi akira kwan na ebeboa edi wasem edi amaw na enya mema no nko a emma na asabe monso bosome so a na atomo afichiko emu eyaw no asidie bi tese boa ejimoja akloto nyina firi ho ema nipadua no esipi esita wo ba kona nana yaw a champon the red and white powers na aso ya ubenya ne dosopo ni nyina na nso wakodi eho adwuma babia ubegba wura ewo sport bia mu nso no ashidie bitters the bitters of the moment bitters smoking come on sabetimi akabi konfo ya no bewa akwaba ejo so I know apono mutesen sewa adum ni ahwe ya mo pia wasem ka ye da se itimi sore nko ada ne de asoda mu twedam kofar bai ene de wakofa banie yeah asridie bitters sanity why komfo no wasan aye ensan de mediri senuro ne gumu pa yeah on say edi kama me fa kwanya wesu na me ntia wahwefo no atifo edi me ka chirim nya se baby bia mo bia de won chia chinchichi de chiamo edi ka chirim nya se mon subscribe ma na mon share na mon like na mon leave comment na for me e bia beti ba hwe me interview na mbofu be hwe me interview na makam down enye bibia enye bibi na kaka bibi e ma bibi sa e dai eba ye nyina ye pepepe ye nyina pass bi by the way say sebe ye de wo ye wo na anya o ya ye nya ofaye enti sebe ye nyina ye bedo ye ho ate ye ho ase ba se pinche ama ye no ye ho nte ye ho ase da no mo wa se pinche beba na ye bedo ye ho e bete ye ho ase pinche ni ntimi nye dai e ma biem pati ase ye do ye ho a ye nyechi mabere wa wo se anyira empire so ati ase de atene se minya be ma eye esiride bitesi se wokọ Kumasi Central Police Station na wura anti Robin for ne side ya
almost your friend acidity bitters you your friend acidity bitters yes omuna arene omuna atudin okay what you say yeah da bia na me kofo ya me ye interview me ka chese me se me tu kwan a me de me bema e na ekọ obi a weyire oh na se me yire wa ya wa se yire me wa bia ka no me bema mu odi no enya no na make o bra na mu odi na mu nya mra no mu wa bi nka ho da bi so de na ya champo ma sitie ipa oh wa jire me ntimi so me jire wonu ahu se yes me jire na o se kofa bia be ka no oh se adwuma no wantimi nye that bitters say be ka no kwa de wo ble wonya somfu tu be say o ya garden kakra wa what you say me nye garden me ye nafu say ye yira comfort de that say me kwa adwama be bo ama bosoma be che wo de ene aminya ba kwa na mienu be ka na ye tre a na de be nko akono nko edire say ka me fa tuntum ni ma be fa crate color na ba kokko yes ana me wo hips what you say me wo to eti me fa 10 gram a won so woni me na fe ma be fa srem nasa me twende o twende de ne acidity bitters sabe enu a me de ye no yale eku ni papa se typhoid okay yale eku ni papa no typhoid ena eku mamanfo pa eti bitters we no typhoid oduro okay ena ye edoso se typhoid wo ho na anu aduro we ya within 5 minutes okay once wash and say fresh and say eto obesha say akọ ajonso okay sanu mama no anya din bebrebe akọ ne no debi wansa we na wonum a wo be wo bi nti se wanum nsa ensa we enche hangover okay eta ya typhoid oduro ana gonorrhea duro ana edi kokwa aduro unya 18 years nso de a yes yeah me say we pinfo atimi numo obi a wonyam yeah etimi num asidi abeye de be won se wonyam onse obi wa wonyam a ye no face problem when ye fun obi wa bebrebe ye na typhoid no ene nam no mojam eti me say we pinfo no okay me di dan say we wa dan say chese say we na asam manye me yire ada say wanyam no o masanye ma de ada pa de yo bra masa o ma me nkwa abonti de wawu suani nyina ma what I say it is acidity bitters yeah brother etimi koko okay esa etimi sisi yade okay ana sabe ye the pressure do so ye dai aka ho okay enu na me di ye me duro no a me di che di 30 million ni 50 million no enu wo di beto duro we say obede di say bottle ba ku pe we 25 cedis fofola for oh 3 idea me di say be konkomo pa headquarters yes yakodi ho adanse we yeah bra every say say me ye me a me hunu say sunsum bia sa be gura me mu fi say enipa typhoid yare edi ni panya pa yenua ni na yedidie no amasa be yare nketenkete hihye nipa ho me aduro we madam bi we yekrom bidi bi ko yekrom ko promote we anyinasu wo ye friend say yare we fibroid yeah eno etesimma awo ho yes amena fu aye dai aye kese obeje di say wanu ense bottle bi ensape na anu a me kwa anyinasu mi donyankopɔ me nkanyo menum ka butu wo wiase nan what is some about no bebu what the first say no munum ne wow adanse di edikan na atimi aba no what you say yeah a break fibroid no was say what Johnson tentem ene wo toilet yi amaman wo toilet wotimu say yes niema ne namu ene acha be 30 minutes 5 minutes no wo toilet eto wo toilet so no ada do na die ne wom ana o frame na mkacha ne say dabi yare na wo ne ho no ana akaka ne nti nane okay bra so we ye bema ne koko edunya gonorrhea edunya any typhoid wo ho a bra wonum aduro ni na se wo sebe wo jonso be kon toilet kakra ene toilet na bi ede obeti wa ko bia be 4 na 5 ana 3 eyi se eyi ni nyina wi a wonum aduro wonum nsana wo nko toilet bi okay kasi di adwene da cha ye be hwehwe so fra what you say di ane so baba pe di ye ane so we 25 cedis pe baba jibi ma mu wa brochere mu meje nkwa
red and white Why? Why komfo wakomache Yeah. ye bana komo a wonimu Yeah. ye bana santimemu akomfo a oka ho Yeah. obi a na akomo mra e ma no ho kwan se wotete akom Me ya be ma me da wase pia me nu me enu wo dwumadi si ye be fa topic wi aka wo be ye tamfo me ye tamfo ba forget tamfo a wo be ye matia wisi me ye di matem dada ani afi de be du atempa baba bia meje de tene se nananom akonfo yeah sebe ye papa nana allergy abase oluma wo ma ye bi yeah wo ma kopan wa akomu no ma promote akompa wo na ahwa ma akomaji yini abepem ne yeah nanso ye nkura na ye ba sesei no ye ne ye be ma ye papa no madwuma wo mo ye ayekwa enti sebe ye papa mo no edu ba bi ye nkura na homa so ne ahantanti no ye ade a osuro obabeka ama akura bi aye de etietie nanim enti yen enkura na ye ba no ni mpanimfuo kakra bi ye adwe se ye hunu bibi wa akomu na nya ye betu ho anamon amaka ye de bekwa akomu ye papa la eja bas okay nke beboa pa ade a me fa to me ho so nke beboa betu ka ba ukonfo ni fi okay na me no abekasa okay me kana wo fa fine one fa ye be serve okay na kwamtete na wo tete no wo be kirekirim okay hwe me hu ne ma ba akum ye nu bia koso wa akomu a egu akom a collapse ba me ka magana fo atiasese 2010 11 yeah 12 bana akom eni animunyam okay 2014 2015 na akom ni animunyam 2016 year be ya ana akom ebe peja tama ye papa na kwakubonsam peja akom du ba bia otu kwan ana akom esa akọ fem ma asofofo ebenya mo sopa mo ebetena ye ni gie so anene chance ya ba amaye ama na social media nti na nanom akonfo yeso etimi bie ya no ekasa ya fa akwanya bi so a sabi ye pe bibi akowura wa abai mu okay ye tu wana mo eno amesuma nipa menim de yakobia what you say eno papa na akwakuba nsan ko parliament yeah eno achi ni ya say yi konfo ba akwa wakwa share regional minister yeah amo wono so di ansema yedai eko a wo kire ye say yentro letter famra ni ehunu say yasem na ye ka ye serious na nanuma konfo ye ya ka echi wakomu okay wo hwe Ghana ha esuma eni animonyam eya akom wow esuma eni animonyam eya akom akom mina me ka kire bi ni obi fia no nso pre kura so obenya mesi akom ni animonyam de na asi ntia mo ene wo hwe Christopher a parliament ye bibia abayam sunsunfu a wo fre Christopher okay abayam sunsunfu a wo fre Mozambique for da ben na abayam bibia wo fre na nanom akonfo da se musu ene mo ban bi nso eno na kire se ye ni animunyam okay basa nka wo wura mu a na nka wo kwa mu nchiche mu di a abira sabe ya Dr. Kwame Nkrumah ekoba ya sabe wo kokko wie ya obeje wo man wo hu se yenso ni abosom ene kuma ayen ura parliament a chief deben na wo ho no enye nananum ayemfudie wo eye nananum akonfo okay mo dia ye dibre no okay eso nananum akonfo ye se ye de ye nko ene ye ne okay ase musuro nipa emuko akom enu ni asem no mo na mo abu mo ho abomfia enu nti na mesi ye ne ye sebe ye kom no eni animunyam okay ti ana mo be ni ntu a animunyam eti sese no ye mpanimfo no sebe adwene ni ba ku fotirim ye ntimi nka se ye mpanimfo ni ni adwene wo mo meki bebrebe e promote akom na du ba bi adu pa sebe nimdie no eni adwene no enye se wo fem eni ba ku fotirim okay ye ka ye tiribo mebe ye ebia ne papa ni do mu se o ye de ho ye de yankwa ye de hwe wo parliament wo ye de ebenya ye nya awie ti di aso so wo boy extra time na ba bia wadu di do ba be kom ne busum bia nim se wo ti di aso bo suma ben enti akura na wo be kom so wadu wo ni aduro wo mo be ko bra
Womu de omu ko ne ye nkura na ye beye. Baby sa o say konfo ya we. O hwe legacy a. O papa no ma konfo na Abbas na akwa kubu nsam ampaye dwa na otidua so ma no ba na apo na ya se wakotu na druwa na sa kubase chese na sa adumanu conformer enyinasu na o hye legacy a wono mapra agya to ho na wono mkwa de wo beba abesom ne bosom ne biem onyira anase ontosini no ade na mono kwada yi asabi mu bai mun presa di mpane bi na mo de wasan de mo anu asi empanifo nso se okom ye no de no waye eno na egu yakom no me konfo bia ni o woye panyini a woye akro betima ka chem se me konfo ye me show attitude bia eye fin e de a kire ne da gidi wonu na pese wo hunu ni paban a me ye eno de memu on the person me ye na ye maame no ye papa no mbekom ye no sebi wo mo dwiri nchirima etu o munya abotre enya wodo enya asutie ana amu o makomaduru baabi a wo ma ye dai aduru no akom no ye wo obi e wo a wo ye leader brother as a leader no woni fa hodie enough dabi enti sebi obi wo a wonya tumi pa wo tumi pa brother amanfo afa ne nsema watete kuma wo madiye eso maame ne da so te baabi a wo ye dai wote eno kire se woni adura na eya ni so na nyankopɔ de ma no okay bia ne honhom a nyame de dri yes obi belidi olidi obetim do akɔ am wakɔ akoduba wonu ntimi nu okay so e wo sunsun no yes esi ni so esi yes esi was e sunsun de da wo so dada enti physical ne saa na bekɔ e de ama okay what you say kakra obi timi de ne ho e bata wo bi afe mfie mienu na nipa na pagya na de ode ne ho nkɔbɔ no da so tini anti wo wi anu obeka akire wo sɛ we kura no ne master ye dai enemy sɛ na sɛ yaka bi akire me wo TikTok awo no wo bi ti social media say e kire me master say me sabe power to power akura na me awurade e ya wo na odo no fine e ba nyini ma wanyini kire me ma forget bibia ba how na nipa ne fa so kansem no e ma me bu befu ye me say bia ne yadim komo bi ama nipa nate ana me na nya privilege bi e ka na obi nso ene wo bedi nkomo be ye close a eno nkyere se sebe wako ano no what nkomo na se me ma me wo se wo anano ane dibi enye nkoa so enti sebe akom na se ye kom no me de akomfo ba ku mienu miensa nan wo mo ye akom wa Asante Region wo mo na egu akom na hwan na wo ho kwan senka ontete yakom isu ni ban bai ene wo se yehwe wo konfokro ho asane de akom tete akoma no obi a wo komta no bia betima teteta no eti se bia obi komunsuo ne nsuo bia kan obi no wo no akom tete a ensi hu kwan but the way say yemisa say nipa na ye obi ko no akom tete no say nipa no sebe what to say na me bi say what you say and now come tete na haba no akomfo na tete akom ni nyina no de wono gi ne hutum se wono kwa wo master no kwa no opre ani akobo na trase enti ma wo so sua no wansua nwie brother yan tete akom kwa wo enen kura aba a wo mo tete akom no wan kwa akom tete wono ne se wo ya akom ene wo bia kwa obi a wan kwa akom tete ho wo kwa ye na wo se ya tete na wie na wo ba ye se ye yi na duro mu no yan kobo na trase ono se nipa ni timi gi akom tete se wo tete akom ani ese mu adwuma ye hu ya kobo nkura mienu bi atrase wo afijase abaya bi ni abema bi nkura nketo bi no wo master ye wakom onkobo nkura na trase wo wo se wo mu nkɔ ye adwuma no mu mpesi kampe bebi on betena no akobo ma trase enne ya se no anwumre wo mu siripe se wo mu ote wo makora no hwe
wei brother say yewura masa ye papa media wo ma mekoye metwe baabu nipa o na mepache wo ensem we nyina watimi ama wo papa na Abbas na so ate sebe oluma yi obi a on pekasa okay ade ya na me pe me papa na asem nyina ne say ebe de be nwa say ubenwu se papa ebie na no aye den akasa enti ya na enipa ni mu asem ka no ya na ya ne dine kaka anya so wantimi nkase wo so nipa no ba say ya wo beka enipa ni betie se nipa na ntia woto a wo bebu ne ho fo say enipa we kuro obu mi say ene nkola no so aba ne ebi muade o wo ma no ya bi muade konfo bi wa fija se wo so ya akom ni bi okay na na asem ye ni video bi so obi akaka na asem na no ya bra na akom tete no mo tete no Ghana asese titru baby akom be say free eya Asante region eguso kure say ba ye bre ka ehun sem bo hu dawru esa amanfo kon bedo no na moamu akomfo yi bi wonuanum so bi say no yekoka ya nyama wonim bibi ya de obi beto adrum so far as akom be kan obi no na ebi ade ne be yo se wo yare ebi ade ne be yo kekekekeka edi ebekọ ba bi ne yakohunu se o ade we ya ekoso yi eyetumi bi ne wo fie ne tumi na bedu achi ebi eyetumi bi ne di achi eti me na yedi nipa na brem no me na wose me hunu se eye ofie akonya bi ana ye ofie busum bi ana yetumi bi asabe ebi ana wo maame ana wo papa ana wo nana bi ebi ana odo nsuo bi ho na kwafo aso ni nsuo ni wa apam no ana nsuo na bewura busua ni eti wo hwehwe saa ne mani nyina awie na eye busum wo fie dada wo konfo ne de akura ne beko ni akotwa akokwa bisa busum ni gitumu wi a ye befre kuro ni mu mpanifo amomo so abegina ho ame atwa akokọ se ye nsu ye twa akokọ eti akokọ ne fa wo hene ni nim se ensu asuma se wo da hoyi waka konfo eti ayi wo hene na sade se akora na kom tete obekọ no wo support bi fi so de ba besum kuro no ansa ne de akora na ye de ato adurom ye de akora ato adurom wi a bra tama yes na wo betwa no beduru ba bi no a yese ye bete akora na no e wo se kromu wo hene ejira wo bi na bosom na wo ye twa akokọ ma wo fa yese wo na wa wale akora na ye ma na bosom a ye de akora ne kwa akom tete no wo bosom no wo beka wa bakosem ekwani a wo nsuo no fa so bede akromu ho na nsuo na wo bede akromu nipa be na di ka ba wo ho a e ma dom ebe hunu wo bosom no enenso abosom bebre ennim won ma bakosem enso yabo matena twen iti na wo hene a ensuo no ebede akromu ho wo hene a wodi ka betena akonwa ne so no wo de sai edi en wo yeye na di akura na wo bosom no kura wusu huri ya enfia bebrebe ene na abeka konfo na wan ene na ne wo apam ntia wo beka ebi wo bebodi a ebi a wo sa nipa na bosom na ka wo maame kura no atidi no ba wa mahunu nipa kuro na wo hinna je atum se abakosem wo nyina na aka no ampa okay obun kompo de gwakọ akire yes akọkire wo niema bi a atwamu yes enna me yehu se we yesu fita tumi ewura mfiasem tumi ni wura mfiasem enipa na ewu ba spirit mu ya konfo ya we ya betomi de ehefa ene ye konfo a akomo a ikote na no ye konfo akomo a ye nte anu wo fie do obeka kire wo se ye akomo a ye te anu e wo fie ni abo akom dia no akasa e wo mu wo fie enya no kure ye te anu wo asiye ye te anu wo kwayem me tama ya tema no ne ye wurem dia suma ni bia na no wakasa ye enani na nyina wo kofie ma dua na ase ateda so siwo emuntoy sebosum ya bete bosuma no a ye wa amamre ni amane ayeye enti eburu mamu no se ye akoma
wuni ma de omo ye bodu asuma ne de be ye adwuma abetiri kawa wo kokro moti kawa wonsa kawa akroma wo bebo wonsa chi wo bitu adura enyan ya de ni nyina gu da asem ni ya noa ejani si jesu na aduro ni si jesu na ehuru tutututu no a edu tam se ya amamre nyina wie na adura na dwena ye kwete bosom na no e woni ekodura ye ya amamre atwa akokọ afre bosom no amena ba eti se ya mpose bosom na ba e wasa bosom ne di ne nsa ewu ensu ohie nim eyi ne niam na tutu ne hu nyina ansa na oyi bodua no saa bodua no ana ode ye de bona no empresa amasabi wobie na no akasa wobie na no kasa wobetiem wotem first one wo beji so obewu wenwa obebubu aguo mienu miensa obi anye so ansa na wasai nwom no ba ku mienu miensa no omoji so wi a na afa ya bisa ni din bisa ni din wi a afa na obeka kuro na bakosam nyina oka wi a afa na no ne nwom aka wodi begu akiri enne weni nyina eniwa obiem eniwa adenti ne eni ho bisam ba santimamu ebe tra santimamu bekom ye bra ankura ya te wo ma no a memakobie mekobia na konfo ni suma afie se ya ana ejira ne yetete na anu ya nam kohu ba ku akurofo so eno de onkoti ni wo ensuo na paso anadwudum ye ni mimi sase anote no yete no master na otete akom no ne kurum ana de wokobusum na waka woni kurum ene yakote wa no de yete ne se most ya na times no sabosum ne wona so ne ya yakobusum na so ne yeso enyesa ebi akronim asiye di ba bia master no be ka che se ha ne yakote ano no woni yako what you say se mimi na maya akom na me se meti akura na no a e wose yakobo kromu wo hina amane na wo hini ni tu anamon etu nipa mo mo begina ho so kurani mu mpanimfo emma wo ye enye yakote mu ano a ye bisa se edue ye a ana abode ye a wakasa agumi ebewu ana ebenya nkwa mostly ni nyina se ebewu konfo ya amani ni mahu obi a yakote na no ama wakasa aguduem bode bi mu ama sabe ya bisa se ebenya nkwa mostly mu nyina abosum ebeba nyina kase ebewu batimi nimbi eda so siwo ebesi na enwu ye sankom no eyonkom enya boso tumia wa sabe watena se yes on pie mekasada obekasa jade ejedi achiri de abemi ye hunu se yetumi na aba na wosan sabe dua na okasa gum edi enti de so okakasa aguduam edi enti de so okakasa wasiye fise ye enya baabia tumi bebrebe wo ebe cover ebe capture nipa bi asunsun ni beto ni subi obetime wu at that moment yes ye dey betime pobi ewo honom na yes enam jana eba edi achire no okay ade na omo hyebon mu che na omo be kasasa ya na ejedi achire on se watu na no prumache ompie ma wiase sei emma nipa mu da ti de ehu de ahometi nyina wate bi yes ba wontimi nka tie nene ka no obekasa no enti ejeli nyina ye dai ekura no enu nti de yesi ma otiam first or second one a enye so okay ayese enei mu akomi enye bra enye o edi enti na ma akom tete esei wonu nipa na wo tete akom no wonu wanya akom ana nipa na wo tete akom no no kura wo koya akom no wanya suti amane master ni master so ankyere ne hwe tina ya na motaka se mebo ne to fashion nsem no what you say first ye di ewura bafo su ba kwa ni bedi akunya eye miminti na akwasida adwada bia na eguru wa mehia sabi ye di promote akom ni ko na nimpa me obi oni mi bia ni mi sabi nya da bia kwa akotena bafo fi no obi be ka che se minim bafo yenimu ye wura nimi ansa na obeye bafo sabi papa no wonte mi wasambo ne ye dai eda na
yɛde di akonya foforo na ne yɛgoro no wonu otimi hwe obia na nipa ne se ne bosom aba wotimi hwe ne se ya timi hwe ne se ya no de ne bodu afa nanim se otimi ye frɛ ne ai monko frɛ konfo no gya na mra oba ne yebisa wo se wo ye hwan o ka so ye boso wo se da bi enya boso kan akom na amfe koyam ne foforo fabra ene ye se wono nso no saa enhyehyeye ye a wagya ato ho no so ka ho eno so ka ho hwehwa na yakofo ne mpanimfo ne ntimi nka no eno na ase akom eno na egu akom bra ade ye me ya ne se ade ne ye be promote akom abekasa ami ya chi yatum wa akom ho na binim se no na mo ntimi nka eti ye na ye beko ye de ye beka ye de ye beka mi bibie no ye mebeye de obeka che mi bia no me ye wo me ho dada bloggers nyina beko akofa akomfo nsem kasa twitwi beba MC Rapture nko akone bi ba pe fon be so ye be di matem kama bra wo de om du ato a wo senyo na ye interview no mo frɛ me ye nhwe akomtete wo ho na obi titi akom wo komfoforo ho wa free ho aba wo ho de na wo se wo ye ansa na wagye akoda akoro nanso na akola no ba ya krome betwa akoko na mo agye na mo ye na kom woni ni se ni nyina aka ho bi ya se enipa di free wo na oba ye e de asem no be kan o de ho nsem aba ana oba ye no so ko unua na okubisa no e de enti akora da free ho a wo gye no eti de wo de ba ye no o do so de be ko de wodi free wo baaye no wo so de be de ebekọ ene nkura na aba na wa akọ boys ne mema no afefefo bodi wo manim se o mo nkom bi no bra wo na wo kwotete akom no wuni adua ye de so ani wuni adua ye de so aso wuni adua ye de to ketrema so akom no yese ye kom ne ka wo de etie yese ye kwantete no enye bo so na akwotete na kom wo konfo na akosua niema kodinuro yes okay bisa attack bi beti baba so a eduro no widie mu a ubewu okay akofo bebrebe ada na ayalefo because of sane o money yes okay ya wa eduro bi wona se konfo wa ni ne wa fa anto ketema so a wo boso be ye adwuma ni be ye yeso aboade emma wo boso no be ye adwuma wo be charge emma miko program bi ase na unim se me de me kwa mehwehwe wins na asana ma be so microphone ono mabochenku akomfo be ye nan se be nyam panyini abefufu ya ye be ye nyina be kombi nye de sire gumanim hyem batakare ko amegina mu a se de wonhu se bosom nim ani so no saa na yenim sa akom nyina ate eye nokore oh brother me men doubt de woko nipa no wa nipa ne ye bi no wo ye okay etime me se brem nyina no me de 80% be ma yewura ba fo suma kwan ni wunim bibi abra yewura na asante ni edika be bodwa ebe ni first festival yekoye yakofo nya ko share wo culture center that very day ni na me so for mo friend akura nyame eko wo kaje traffic light na so emma ba fo bo ma ba so se ba kwaji mic ebubu what you say yewura twahia se Christopher ni dominate dodo amana nanu akomu nya dai eni animonyam eti wose na nanu akomfo wo mu kura tukwei se edwoma sase yie no yenyai nyene sa akomfo bi twa no ne so oteto a asorefo ne nyai sa asem wei ana agu akom me yewura ba fo suma kwa yin frami a me meka che ni play se na asem wei o kan ye enu na agu akom isan setete no na komfo jasimu ebe gina dwom na wo wo se wo ba wuni ma fi jase komfo bi afra ne to pete enya no wuti ni ya ai na obia enya no ana wo bo wa fasha ebo be no num na se ne busum si dwom a ne wa ka che se ba bi adu ne ye beto apete e wona bo se wo ma eni agwada gwaduo no ne obia ekotena ase what you say emre bi o defo kokubu ate chef first asewe ya kobisa na koku defo ni ewura ba fo suma kwai ne ba ne na koku defo sebe akote free adua besika abani so nyina da ne sika prugu mani ya gani ofri ho wie na odafum daka ni ye wura no suma ne ba ye na
akora ni wo no wakọ nana kwaku dafo afa hye wo me say won se dua bi nsa ahoma bi nipa akwa bra won fa sa na mani susu no ka na ato so ye boji ye wura so ye bra so won se tuma na ba ete wo se wonya cover no won so hwedwem eye bibia na agya ye nyina ye gina chi ne suma mai emu sa akwa na setene ma enti do time say suma ne kwacha ba afo suma kwa ne wotu ni na sei no eho ana kwa ye say obema naka otu ni na enko biem edene na mimi busum semu sei esani siye no wakoso ne nsase so so de mrama mesa opeja ni sei so na odi kosu ahwe wa edwam wa no bushi ye bra mbisase we wodwo so onwe minam wosuma bi friend bagwin ono nzu firi he drop maku 7 ena yesa suma ne mame o firi he furanifo de gomafo konkomafo kusasefo mosifo mekwaje sa suma no wuduru sanwa akwasi kuro bi o me modi sabo no mo so ananado buso no wopan anadwo nko no mo so abosom no ana nkwaje sa suma eti me de be ma konfo ya me hu ye hu a ni yese konfo ya anye no se me hwese we busoma ya mitimi kasa no ma ya amamna mesuma no suma ni bodua no bodua wa aka me de kire adasa bodua ni se ehwi no se ma afa na homa na chichiri nwi no na se nwi ni sani se awosu kobase ya wo boa wo ye dai mo konfo mi enu na mo sase mu di bom tokwa pepe power to power fie ha busu wo te so mane me man to kwasi ba ya bro busu wo wodu na wo yesa wo ya de bra ne ma wo me hu ne ma de wo bi what do you say enti ye ma sa ne ma ni mrem akora ndi wo se mutime de ye adwuma oh my god na sesa nya adwabo bi ase na baafo ba nti ko abetimi abo debi sa asem no ka ye na ma ye nuanom ne first wo ya de yi nana kese nana kese bo wa fasha no obi asuro konfo bi no wa tobiase ne frɛ ne nana amankwa kopo konfo no amankwa tobiase wonu ne ko asaman konfo bai de sai akuye nsu afase wasi die nti no wono to no ye panyi na akuye nsu hyefa wo betena ponko so wakofa kolobashi ya dware ponko ya hye na atali anwura fufuo wotra ponko ne so a se ye tase ye interview na ponko ne ye no onyaye agbalagba watu nipa awo to aboa kan wo ase aboa na ani a ana wotra so akona aboa ne da be da tra so di akọ bra subanfun be na yakomo kom de mo akom se wonya ne ba o eti ye hunu de ya no mo ye na ho ye na yesere me sena na me da so wo me nema bone ye dai egu mfichire samuso me fa mafia me di ato me kire me ma ebia ne na ama mfa so a ekire bi me baba ba wisu ama obi ehun sesebe akora ne so nema ye dai ewo no yamra enuamafo be na sebe wo gidi se ewo akomtete ni mu a enso wani a enne wani abere enne de ama ewo akomtete mu a eye me ya ne se enkura na abosom nka wo so wo twe bosom ama wo no konfo na wo so wo twe bosom ama no wo bosom be na wo no so enti udi awo ye no akura ni ba be ye bi no obeda nya buo e de ama wo ene ye mi se nkura na wo tete akom ne se nkura na wo tete wo makom wo mu buo ma na wo mu wo mo nya hwe is abosom ne mai wa no afo so se woni wanim na wo be ma no bosom eti bosom ne mai wo so no wonko ana wade nwura etwetwe o masen ene ye tete akom akura na tete na community mi hwehwu kam be bisaw enura ene ye tete akom ye se ya pam check e de ama nkura ene akura wie komo ni ekobo na trese ye se wa graduate oh god me share video bi o TikTok just akomfo ye tete wonum akoma wo magigi wo kambu no wo nikes ni ade a wonum ebu wo mu se gen no wono konfo ba ne di ne nsansi famu na wono konfo wa na konfo ba ma na wono da komu no na wei na wo wie na be ka cha me say akora no wo mu da komu se be wo makofo wo mu na be ka cha say wo boso ba che wo ma meje adi nyo na ama akwan wo na ama akwan master no
ene be frɛ no wo ye adwuma brada ne ukuada eti na me frɛ no ene be frɛ no minim no me be ne pa cause enura na me ko hia me ne be kasa sa video no me mo digiti fi se wo ma kwan ma akora se bi woda kom a eni kwa so hye mpaboa hye shoe ashe jeans nika ashe class se gebi pa na wo hwe ni trum pa na hwe hips na bra etuo ye ho no na bra ma me nyen kire wo mo yenyi video ni kire wo mo video ana be wo be bo amomahu ye be bo amomahu na wo akora yi adines the say was me say see from to say so be hundo giche mai dadeo enti say wo mu tete nkura ne watumi mu ana wo mu tete wo mu wadwaman mu me da su bi ma me hwade me see akom na mo tete no mo tete akom ne watumi mu ana mo tete akom ne wadwaman mu brother mi nsuro wo bia wo ne emun keke wo mo beto ye wa akom ne mu bra ye mfa akom ne ntumnika wo be je di say akoye fancy say na wo ye konfo na won tete akom say wuni aduru fancy ade da wo na ene konfo bitimi ka che say o tete ne nkura akom no akofa bra board abesi wo ntimi nchire aduro ba akom yenu wo so eso wo de abetu social media so wo che ne nkura aduru ena mi simi gira wo bi page mu saa bra page mi gira mu adura nkura yi ko ba ya ye twetwa nyina ye fra ne say brania theater ye di dwale konfo brania theater ebi ono na kom tete okwa bra forget wo kwa kom tete akwa di brania theater be dwale obi ebi ya kire brania theater ye di kata no da bi ye di twa rasta kra woni ma de brania theater yi da bi ena akura woda komu ye di nyanya eni susumasa ena mi na dwale ye di nyanya ni susumasa tete akom ya sebo wo mo nya wo mo kwa kwa ya we last question na yensi form me say unyi ni say we ya ba maje no me nye nwie mfa nko e foforo aba maje no me nwie mfa nko na ya boa wo no ma no nipa nso nipa nwotwe eno nso se kwa de ne obi enkura ekobe 30 bra enkura 30 ni nyina no ube kombe kwa ne mienu kura boso si wo musu minim obi a ne ho awoso keke wokọ abisa yesi akom meye wakom unti bi da ne ho be kura ne woso yimpu bra enne medie ye wura ba fo su ba kwa ne wo wadwuma ye o mese me de nsam kwa akoma no okay enti die ne ebe ye wadama ye gusu tu anamon ye die ama ebetimi aso de ebe ye nyina ne se akonfo atete akon wa Asante region e wo se ye no mo kasa ye no mo ka ne no anka ye no mo nyina be ko ba fo su ba kwa ne wo ni afra ye papa laja bas mu nyina ni nyina ye no mo tra ase sa nipa na otete akom no ne master we obi ba no otete na koma wa start ne sai no kowie ne sai na nipa na wakobo na tena se no busum no de ma no ekwan be so no fa so kire busum no ekwan be so no fa so te busum na no ye ba ku mienu miensa na akura na o kire busum ne ma no ye kwatam busum ne ba ni e be hwe na nya busum a ni abande wakom ya woro wo ho atwa dwan agu yes na nkura wo do mu yesa ne mani nyina no ya pam wo mu nyina o mu nko na busum ne san kan wa ne waba na de obu ye de bra akompa na tese wo de dani plantain chips e wo mo wi sa me de o mama akom nyama kono bra we say ya na be ya de we did 3 years me ne abuso ne be kasa da ni gidi sofo me se me de na jaguraja kwa o be ai choba sofo me say me de susu sofo ye no mu ya adwuma ba ko eti de be ba say susu sofo awra say nyina dim na me na abusumi akasa me ya sori ni wie na adwuma bia bebia na mama o ma list di na mama na me de abre wo na ntwe kwa na adwene matwa adecha me mabewe asori mabewe ajagura busufe de say yantina men na mo hwede ajagura jatu ebra wo bia nu anani ateche no level no weni what you say brother obi a wo yesu nsum adwuma wo di moja eye adwuma no wo ye powerful any person that teach aguraja no bra wasn't kwa kofe so still what I say era jaba na say nye no wakọ nanimi when the twa mo chen
Esu bisa se wo mo penso wo mo nko ani sunsunfo a tetetetefo no mu ntwam na se o de powder kobo na nimu ankrofo se tigaraba na ni abiri na ye tigale do no wo se ye hwan wono na wo se ye hwan na ye tigale me dem misa di ho no se se na ni abiri se oni ni pakora nya ne ade ade ma nteda nka wo ko woni mi nyan na nka bibisa ne nsem ba ku bi enu mi esa oyi alowia ni mi o ara se ye dia se da be ma asidi bites mu kinkon wono ma bu abema ma oje 3 points sa so na oba fibroid ene anidane wo sho wono ma no so bu ane siesie o se kama tu eye yare hodo nyina ase konfo ya the red and white power se gusu a 2 minutes jira so egusu jinkrofo e di free atamfo nsem bomode na to ne kese na one wo enika so bom no moa enso ye wo asomdwe mo ha obi a eda wo sho ha yo sunsum he quarters no na osunsum agp no timide wo besi ya da bia me ya no ma ye ne kaja bi ebrese na fata no ye besan betoa so na ye sua de e wo sunsum mu na kira bi ukọ ba bia wa anya yiraba ahwe ye ne be ma makra mo